طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. دفترين ويدن بالمناسبة توي لو رسوما يتدل بركنا ندوه نهارده سبيدين ينجانغو دو دفتري في بني سوماي إكوركا ملخص فقه الصوم، ملخص في فقه الصوم من الموسوعة الفقهية. هاي يتندي دو دفتري جانجندي بني كوركا نياوجي كوركا سوماي ɓure muɗum golleji suumaye. Sabu ɗen andi li kulli zaman maqal, kala sa'i no mari haala muɗum. Dow lewru ndu wonɗen e mum ɗo ko ndu wiyete ka arabu ko chaban ka pular ndu wiye sabburdu suumaye. Ko wiya sabburdu ɗo no gasa ko pular juutungal woni ko ñogga, ko sabborandu suumaye, mana lewru sabborandu suumaye. No wona kadi hara ko fanda ko sapporandu suumaye, lewru ndu woneten e mum hayno ɗen sappodiren suumaye. Sabu iɗen andi lewru ndun ko ndu balɗe 29. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki alshahru 29 yawman, lewru ko balɗe 29. Fa in umma alaykum fa kammilu 30 aw fa atimmu 30. ɓe maki si tawi noon niɓɓitani on ñande 29 sabburdu suumaye haray timmine 30 e ñande goo on wona goo suumaye, sina ɗum lewru ko balɗe 29. joni noon ɓay en daroto ñande 29 on sappodiren wiyen woyyo e heno ɗa lewru suumaye, no gasa ko ɗum wi nduɗo lewru ka pular, mana sapporandu sabbordu suumaye. haray fewndo ɗo adnallan fou télévision ji ɗi, radio ji ɗi, gila Sénégal ɗo ha Mauritanie ha nawri noon ha ka adnalla on adi haɗude leyɗe julɓe ɓe fewndo ɗo ko fi suumaye wona jangede, ko fi suumaye wona waajede. Alamiyan ko darsuji fi korka ñawoje mum e kewkewji mum eno suumaye jaɓɓorte, eno julɗo wata e nder suumaye, ko ɗum wona jannede fi hen ɗum wota wonu tawa ko ñande guriwal ngal bareru mum ne'ete suumaye tawa on tigui o wone noon o yeetede ko honno gerdata. Haray en finino ke finande aranere ka julide kaki wondi mi fillitoto nden ɗon aren e darsu hande jom inchallahu. Albabul awwalu eno ka hoore defte ɗon. Albabul awwalu ta'rifu sawmi wa aqsamuhu wa fadailuhu wa hikamuhu wa arkanuhu wa shurutuhu wa sunanuhu wa adabuhu. Dambugal aranal ngal aranum ɗum ko ta'rifu sawmi, ko andingol ko honɗum wiyete korka, wa aqsamuhu e geɓe korka kan, wa fadailuhu e ɓure korka kan, wa hikamuhu e ñawoje e ñenƴande ko ari kon e fi korka kan, wa arkanuhu e tugale fi korka kan. Konko korka kan mahi e hoore mum, konko tawata ko e hoore ɗum ɗowni ko korka kan mahi, wano yirɗen ɗe tugale nde julidde ɗo, si ɗeɗo alano haɗano dalwal ala. Wa shurutuhu e shartiji korka kan, no wawi hara ko ɓe fandi ɗo ko shartiji waɗɗagol e shartiji sellugol, walla ko ɓe fandi ɗo ko shartiji timmayɗi ɗin korka waɗɗo. Wa sunanuhu e sunnaji korka ɗin, e nder ko hoorete kon ko honɗum woni korka sunna, ko honno neɗɗo horitta korka sunna, ko ñawoje honɗe ƴawi korka sunna e ɓure mum. Hawnaki aray ko ɗum ɓe faandi, ɗum noon aray kullu atin qarib, kala ko woni arde ma hay sa ewnaki ko woni arde ma konko ko ɓatti ɓayno windi nder ga e yiɗoyay. ɓe maki alfaslu l awwal, keerol aranol ngol, ta'rifu sawmi, andingol ko wiyete korka, définition korka. ko kalimaji ɗiɗi wona gollitireɗe, ko assawm wa siyam. sa wi assawmu ko korka kan, sa wi assiyamu ko gollal ngal horugol ngol. ɗo geli allahu tabaraka taala wi kutiba alaykum siyam,
farlama e moɗon horugol ngol, o yaari farlama e moɗon korka kan, wona korka farla ɗen, ko horugol kan korka ɗon woni ko farla ɗen. nden ɗon inde ɓuri huuɓitude kono korka kan no wi'e assawmu. ɓe wi tarifu sawmi wa aqsamuhu wa fadailuhu wa hikmatuhu wal hikmatu min tashri'ihi, e ñeñƴal ko ari kon e fi shar'inede korka. joni korka en wiyama yen hooru, en farlama hoorugol, ko hikma hombo Allah jogii e nder shar'ingol korka waɗɗina en hoorugol lewru suumayi. almabhasul awwal, wiƴƴitande aranere nden ɓe maaki tarifu siyami, andingol ko woni hoorugol ngol. o wi ɓe eggini en e sawmo, ɓe addi en e siyamon ka ko hunde wotere wona yewtede kono firoji ɗin no serti. ɓe wi aslu siyami, lasɗi hoorugol ngol fi lugati ka haala arabu, al imsaku, ko jogitagol. ka haala arabu si neɗɗo landama ene hiɗa hoori ka a hoora, o jaaboto so tawi mo hoori ko miɗo jogiti. enen tikka pular sa noddi neɗɗo fi nafagol tawi mo hoori kon ngo wiyayma, o wiya miɗo jogiti. nene maryam alayha salatu wassalam, ɓaawo yaltidi e ɓiɗɗo on almasihu isa bnu maryam, mana ɓuts jérusalem ɗo ngeli banu israila, ɓe moɓinoy hoore makko, ɓe jasinimo, ɓe aybini. ɓe wi ma kana abuki mra'a saw'in wa ma kanat ummuki bagiya, ɓen ma wonano neɗɗo bonɗo, nene ma wonano debbo yeeyitotoɗo, bi mana akramakumullah, Allah teddin on cagino. ko ɗum nene maryam waɗi, o wiɓe inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. inni no min nazartu lirrahmani, miɗo gattani Allah, miɗo jogitani Allah korka sawman korka, falan ukallima alyawma, mi yewtidata hay goto insiyan hande, neɗɗo hay goto hande. falan ukallima alyawma, mi yewtidata hande insiyan e neɗɗanke wonɗo wowon ɗo. ɗon ko neɗɗo wonɗo wowon ɗo holli wonde nene maryam tawi no jogiti hoore mum ga e jaabagol ɓe. ɗum korka kan no wiye al imsaku, jogitagol. wa amma siyamu, amma horugol ngol istilahan, ka fotta ko karamokoɓe fannu sharia on, si wiyama a tarifu l istilahi ko bi mana tarif al shar'i, ka bange sharia définition mo karamokoɓe waɗani horugol. fa huwa ɓe maaki ɗum atta'abbudu lillahi, ko maccinɗinanagol Allah subhanahu wa ta'ala, laaɓuɗo towuɗo o. maccinɗinorano mo honno bil imsaki, jogitagol hoore mum, anil akli, ga e ñamugol, wa shurbi e yarugol, wa sa'iril muftirat, jogito hoore mum e dendangal firteɗi korka. muftirat yani yanfatiru ay yankasiru, kalimatu muftirat min al infitar, ko taƴugol hunde nden nde lanco, bimana kala ko taƴata bonna korka kan ko jogitagol hoore mum e muɗum hara no anniyori ɗum maccinɗinanagol Allah. min tulu'il fajri, gila ka fajri on ƴelliti ɗon, ila gurubi shamsi, ha faade ka mutal nange. ɗo allahu tabaraka wa taala wi'i wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri. ka fajriji ɗin ko ɗiɗiɗi, alfajru sadiq walfajru lkadib. fajru lkadib on ko niɓum aray kun hakkunde fajiri hentinotoɗo on e fajiri ɗaynowo on. yaasi on kun no hentino ka takko subaka, sa yurnike ka fine nder ma ka baafal sikka weeti. kono si a ndaari becce ka hayniɗa ndaygu mum ɗon, a tawi bange on fof no niɓɓiti, mana embere ko yitere ma yanata e mum konta no jalbi. si a yawtini yitere ma nden kadi yanayno ɗon, a ɓantike ma a woñike, tawa niwre no waalori cenɗe ɗen. kun ɗo ko fajiri wiyete alfajrul kadib, horugo horowo no yamira sullagol ha fewndo ɗon. niɓum noon niwre nden noon yiya hinde ara, hinde ara. fajrul kadib on niwre nden hara hinde ara. so tawi nde ari ya yaasi on fof no niɓɓiti nde wotere. fulɓe ɓen no wiya fewndo ɗon hay sa tutti niwre nden mana tutaɗen saggoto, hakke ko tata yaasi on niɓɓiti
nday niwre nde noon fuɗɗo pottitade seeɗa seeɗa ɗum ndaygu ɗum ɗon koko wiyete tulu'ul fajr ko ha ɗon Allah wi neɗɗo horowo yo ñaama gila ɗon annitoɗa horugol min tulu'il fajri gila ka feeral fajri ɗon ka ƴillital fajri ɗon ila gurubi shamsi ha nange muta wona hankode yalta de hankode yalta ɗum ko korka shi'a si futuro juulama horuɗo huntaki haray huntande makko nde woni huntande bidiyayankore sabu ne laaɗo sallallah alih sallam no nana alqur'ana ɓuuri en hiɓe nana arabu ɓuuri en hiɓe ɓuuri en andude ko Allah faala kamɓe nula kamɓe woni almuballighu anillahi azza wa jalla kamɓe yottiniga e Allah ɓe maaki si tawi nange ngen muti miili molo on yaltini hoore horuɗo yo taƴu korka mum o salligo ma si mo salligi o heɓiɗano juulugol futuro si cafaƙuri ndin muti haray gila ka ndi muti ɗon waktu geeƴe ɗen naati ɗum noon ñallal ngal ko lannata ka sharia islam kaka naatugol futuro ka mutal nange si nange muti haray horuɗo koyo taƴu si tawi noon o heɓari ko taƴiɗa kanko horuɗo on haray hande kadi ñawore makko nden koyo anni o korka haaɗi ɗo korka lanni han o heɓoya ko ñaama kono so heeɓi ko ñaama ma ko yara koyo taƴu so juula futuro on imma o taƴa o hunto ha gasa few o hunto ha o wuyɓo goso o salligo o juula futuro ma o taƴa si tawi kono ka menga ɓayare jama no hawji o taƴa ha gasa o wusɓo o tutta ɗum o ara o juula futuro on so gayni juule futuro noon o ñaama fino haariɗa ɗum kadi hella ala e mum kono ko ɓuuri moƴƴude ko huntagol few si juula futuro almabasu sani wiƴƴitande ɗimmere nden aqsamu siyam geɓe korka kan ɗo en wattana haqqil moƴƴa nde toɓɓere ɗo no metti jittidirde ɓe maki yan qasimu sawm korka kan hino fecci bi itibari kawnihi no tawra noon wonde kanka korka kanka laatike ma'muran bihi ko yamiraka aw manhiyan ma ko haɗaka anhu ga e muɗum shar'an ka sharia korka woni yamiraka woni haɗaka ika fecci pecce ɗiɗi ila qismayni ika fecci pecce ɗiɗi korka yamiraka e korka haɗaka korka fof no fecci pecce ɗiɗi al awalu geɓalaranal ngal assawmu l ma'muru bihi shar'an korka yamiraka kan ka sharia si korka kan woni yamiraka ka sharia wa huwa ala naw'aini kaɗo kadi hikay dow noneji ɗiɗi korka yamiraka kan ye en hooru imma korka kan woni farilla ma ka woni sunna kanka kadi ka woni pecce ɗiɗi noneji ɗiɗi awalan korka arana kanka yamiraka wajibun bi asli shar'i ko korka waɗɗorka lasli shar'inede korka no woodi waɗɗika tawayno waɗɗori lasli shar'inede on ɗum woni waɗɗika ko korka tawayka si ala ganto ko hatta hooraka si a hoorari kayɗa mari bakkatu en famodiri tawi noon ko ganto haɗi hooraka ɗon haray ganto on almahzurat yani addarurat tubihu lmahzurat haray lorraji ɗin ɗi daginayi harmunoɗi ɗin ha on saahi ɗon feƴƴa ay ko honɗum woni ɗum bi gayri sababin hara ko korka ka ala sabu ko waɗɗori min almukallafi immorde e ɗin fawayɗi dewal e hoore hellifaɗo on eɗon andi neɗɗo no hoora korka waɗɗi ka hara ko goɗɗum waɗi ha korka kan waɗɗimo ka emo hoora korka farilla hara na goɗɗum waɗi o landaka wurin suumayi si ndu darike a landaka hooru mo wondi fenande hoorugol no waɗɗimo kono ko sabu fenande woni ko faymo hoorugol ngol wa huwa ka korka ɗo sawmu shahri ramadan ko hoorugol lewru suumaye ndum korka lewru suumaye ndum korka waɗɗika biduni sabab tawa ala ko waɗɗa ella ma ko bonnuɗa ha wiyaɗa ya hooru ko lewru suumaye lewru fof saniyan korka ɗimma kan wajibun ko korka waɗɗorka bi sababin min almukallafi hara ko hunde waɗi sabu hunde woni sabu immorde e ɗin waɗɗinayɗi korka kan e dow hellifaɗo on wa huwa ka ɗo korka sawmu nadri ko korka gatte hono woni korka gatte mi wiya joni si ɓiɗɗo an debbo on heeɓi dewgal ñande o jombawo ñande mi jiwangon no jombawo bimmini ñande mi hooray ñande o fawa tiggare o bimmini ñande horugol no waɗɗiɗan ka hay si ko ñalande haɗade korka e mum juma e asewe
koyomi hooru mamin na ɓiɗɗango si heɓi visa ma baccaloria ñande ɗum heɓi wo bimmine ñande mi hooray si ɗum woni e alkamsa aray jumare nde bimbi mi hooray amma noon somi wiwno tun si Allah waɗi jiw an on heɓi dewgal mi hooranayi Allah ñallal mi toɗɗaki bimbine ñande ma si ɓiɗɗo an on heɓi baccaloria on mi hooranayi Allah e nder hitande ɗon haray komi libre nder hitande ñande mi faala o mi hoora kono somi toɗɗino ñalande bimbi ñande waɗi ma bimbitine ñande ma yontere nde ñande haray korko kanka waɗɗorilan sabu hon ɗum fodari ndi mi fodinini wal kaffarat e kaffaraji ɗin sanga gorko hawji ha wi mi watti ɓengu an nene an ma o yani e ɓengu makko ñalorma suumaye ɗo o hooray suumayeru ndun ko heddi kon siɗo maayi kadi o waɗi a kaffara korka hoorete ka lebbi ɗiɗi jaljallogo yanno e ɓengu mum fewɗo ne laaɗo wari o wi ne laaɗo mi yani e ɓengu an ñalorma suumaye ɓe maki lebbi ɗiɗi o wi wallahi mi woɗi lebbi ɗiɗi mi maaye mi maki ñamminat miskimɓe 50 o wawi kus mi ala hay min komi ñaama ɓe wi a warin ɗin dande o wi mi ala dande sina nde ɗo maccuɗo ala korɗo ala ɓe maki a waɗu sadaka o wi fen ɗo mo hollilanka sadaka ittete mi attoto fo nelaɗo naati ka suuɗi ƴetti tamaroje tati ari jonnimo ɓe maki awa waɗoy ɗe ɗo sadaka kono si tawi on tigui korka kan heƴa e makko ko yo hooru forcé degré ban ko ɗum ɗo wiyete kaffarat wal qada'i e yoɓitowo joni wano sonnajo o fiilike balɗe ɗiɗi ma tati e nder suumaye e suumaye mayi koyo hooruy ka kankor ka hoorete ka ɗon hika waɗɗimo ɓay o yoɓite woni ko ñawlino Allah wa huwa ɓe addi hen e toɓɓere ɗimere nden albaw